Zdravo, drage moje, i dobrodošle na naš novi čas. Današnji čas bit će posvećen ženskom zdravlju i potrudit ćemo se da kroz pokret i jednu odličnu vežbu disanja revitalizujemo i energizujemo ženske organe. Ovde u mojoj ruci imam jednu sliku i kao što možete da vidite, ovo je naš vaginalni kanal, ovo je grlić materice, sama materica i dva jajnika. I vežba disanja koju ćemo raditi bit će možda malo, da kažem, komplikovana za početnice, ali kada budete naučila ovu vežbu disanja, kad god poželite u danu, moći ćete da postignete mnogo lakoće u ženskim organima. Vežbu disanja ćemo uraditi malo kasnije, ali hajmo sada za početak najpre da osvestimo ženske organe. Ja se nalazim u položaju karličnog seda, uzet ću jedno jastuče i smestit ću ga ispod sedalnih polovina da bi mi bilo još udobnije. Dobro? Vi možete da ostanete ovako kao ja ili da pređete možda u turski sed, kako god vam je lakše. Najprej ćemo protrljati dlanove nekoliko puta. Uzet ćemo jedan dubok udah i dug opuštajući izdah. Zatvorimo oči i malo se opustimo. Smestimo dlanove na predeo stomaka. Probamo da dišemo stomačno. Pri udahu trudimo se da širimo stomak, da ga punimo kao balon. Pri izdahu stomak unutra. Udah, stomak se širi. Izdah, stomak unutra. I udah, stomak se širi. I izdah, stomak unutra. Odlično. Ukoliko imamo disbalans energije u predelu stomaka, onda ćemo imati možda male poteškoće sa stomačnim disanjem. Sada ćemo smestiti dlanove na butine ili kolena, oči su i dalje zatvorene. Probamo da proverimo svoj nivo energije u ovom trenutku. Probamo da proverimo i osvestimo kako se mi to osjećamo u ženskim organima. Da li postoje neke nelagodnosti, bolovi, neprijatnosti ili je sve donekle sasvim ok? Kako se osjećamo mentalno, da li imamo previše misli, emocionalno? Treba da zapamtimo da mnogo zadovoljstva i nezadovoljstva utiče na ženske organe, uključujući i osjećaj krivice, sram, stid. Pa malo probamo da proverimo u kakvom smo stanju što se tiče ovih emocija i osjećaja. I ostanemo još koji trenutak ovako potpuno svesne i prisutne. Udahnemo još nekoliko puta i izdahnemo. I onda lagano protrljamo dlanove još jednom. Smestimo dlanove na predeo očiju, pogledamo u dlanove i polako sklonimo dlanove. Odlično. Sada kada smo se malo opustile, kada smo osvestile ovaj donji deo predele, hajmo sada polako da se zagrejemo. Prelazimo najpre u položaj tabletopa, sklonimo ovako jastuče sa strane da nam ne smeta. Odlično. Pre nego što pređemo u položaj tabletopa, hajde da ispružimo noge i samo malo da promasiramo stopala. Budući da smo malo duže sedele u karličnom sedu, uvek se trudimo da otpustimo napetosti i
da osjetimo više energetske lakoće. Možemo malo kružiti. Odlično, u jednu stranu, pa u drugu. Fino, bravo, dobro nam ide. Super. Jako je važno naglasiti da ukoliko ste trenutno sada u menstrualnom ciklusu, da proverite da li ste danas sposobne i u stanju da radite ovaj čas. Ukoliko niste, preskočite, jednostavno se opustite i možda eventualno možete da uradite vežbu disanja koju radimo malo kasnije. Odlično. I onda polako pređemo u položaj na sve 4. Super. Pozadi se nalazimo na risevima. Trudimo se da uzmemo jedan dlan i samo malo da uvučemo karlicu kako ne bismo povredile donja leđa. Dobro? Hajmo sada nekoliko puta udah, neutralan položaj karlice. Dugi izdah, savijemo kičmeni stup zajedno sa glavom i to potpuno opušteno. Odlično. Idemo udah, leđa čine oblik sedla. Polako, pomeramo karlicu. Super. I onda izdah prema dole. Karlica je i dalje aktivna. Hajmo udah. Odlično. I dugi izdah. Bravo. I udah. Odlično. I dugi izdah. Bravo. I još jedan udah. Pogledamo pravo. I dugo puštajući izdah. Bravo. Opusti se i vrati se u centar. Fino. Oslonimo se na nožne prste. Hajmo sada nekoliko krugova da kružimo jednom nogom unazad. Osjetimo preponu noge koja je aktivna. Odlično. Hajmo nekoliko krugova polako, a zatim još laganije spustimo nogu dole. Dakle, samo smo nežne i lagane. Hajmo sada druga noga. Polako. Osjetimo istezanje i pokretanje prepone noge koja je aktivna. Bravo. I onda polako u centar. Fino. I onda ponovo udah. Idemo. Druga noga. Odlično. Par krugova. Bravo. Fino. I spusti nogu dole. Opusti se. Izdahni i pređemo na lijevu nogu. Hajmo. Odlično. I onda polako, ali sigurno idemo u centar. Sednemo. Uzmemo jedan udah. I izdah. Ruke dole. I udah. I izdah. Bravo. Hajmo gore. Idemo u stojeći položaj, polako, jedna noga pa druga. Super, odlično. Šta radimo sada? Raširimo noge šire od širine pukova, koliko možemo. Stopala nam obavezno padaju u stranu. Za početak, trudit ćemo se da savijemo jednu nogu i drugu. Ruke će i sada biti aktivne, dakle, nežno i polako. Nećemo uopšte biti agresivne, zagrevamo taj čitav karlični deo polako, zagrevamo obe noge, nežno, lagano, super. Dakle, stopala padaju u stranu, hajmo, super, diši, opusti se, bravo, i još samo malo. I onda polako u centar. Bravo. Hajmo sada na udah. Malo samo da smanjimo raskoračni stav. I šta sada radimo? Trudimo se da pređemo u položaj. Ovaj položaj se zove položaj boginje. Može se raditi naravno previše aktivno ako su ruke gore ili sa strane, ali mi nećemo. Idemo sada ka gore. Izdah, opustimo kolena,
Nećemo ništa previše čvrsto. I udah, ruke opušteno. Pa gore. Idemo. Udah, 1, 2, pa gore. I 1, 2, gore. Bravo. 1, 2, gore. I diši. Polako. Opusti se. I do centra. Bravo. Hajmo sada stopalo po stopalo da došetamo, da dišemo, malo otpustimo napetosti iz jedne noge pa druge. Super. Dakle, svi položaji koji nam otvaraju kukove pomoći će da se podstakne cirkulacija u ženskim organima i naravno da popravimo energiju u ovim organima, da je revitalizujemo, pročistimo i balansiramo. Super! Hajmo sada da probamo da uradimo položaj koji se zove položaj venca. Ukoliko imate neke poteškoće, onda se trudite da modifikujete ovaj položaj. Prvo pogledajte kako ja radim. Dakle, noge su sada nešto šire od širine kukova. Trudimo se da pređemo skroz dole u čučanj i onda laktovima guramo unutrašnjost kolena. Sklopimo dlanove ovako ispred srca. Stopala takođe padaju u stranu. Dobro. Trudimo se da ovako ostanemo, ljuljuškamo se desno-levo. E sad, vi ukoliko želite, možete uzeti ovako jedan yoga blok, smestiti i sesti ovako na blok dok ste u položaju. Ako vam treba, možete ovako i niže. Dakle, slobodno sedite, super, opušteno i smestite se u položaj. Također ćete osjetiti da se preklonska regija isteže i da je karlično dno aktivno, bez obzira na to da li ste na bloku ili ne. Meni je ovako prije, ja ću ovako ostati. Uzmemo udah, izdah, udah i izdah. Bravo. Kako se vraćamo? Tako što polako vratimo stopalo od stopalo i vratimo se prema gore. Dobro. Ajmo sada polako, ali sigurno prema gore. Super. Ponovo su noge mnogo šire od širine kukova. Idemo da ponovimo onu vežbu s početka. Hajmo. Udah, izdah. Trudimo se da izdužimo kičmeni stub, ramena uvek zabacimo u nas. Idemo gore, udah, izdah. Bravo. Udah, izdah. 2. Gore, izdah. Super. Gore, izdah, gore, izdah. Bravo. Gore, izdah i još gore, izdah. Bravo, super. Ajmo sada polako prema gore, stopalo po stopalo. Ponovo otpustiš napetosti i probaš da uradiš položaj venca. Ajmo, noge u širinu kukova malo šire, spustimo se polako prema dole i guramo sada kolena u stranu. Dlanovi ispred srca, ljuljuškaš se, opustiš se, ako treba sedneš na blok, neko jastuče, šta god imaš. Hajmo sada da se zadržimo u ovom položaju. Ako nam mnogo smeta istezanje preponske regije, naravno možemo da izađemo iz položaja, ali trudimo se da ostanemo, da izdržimo koliko možemo i pratimo granicu prijatnosti. Ako postoji veliki bol, prešli smo granicu, dakle moramo uvek pratiti svoje telo. Uzmemo ovdje još jedan udah i izdah. Hajmo sada polako, dlanovi iza, sednemo i opustimo se. Odlično. Sada ćemo malo opustiti čitave noge i preponsku regiju. Idemo sada noge brisači. Najpre u levo, centar, u desno. I već sada ćete osjetiti
Mnogo lakoće u donjem delu tela, u prekonama. Odlično. Diši, opusti se. Bravo. Super. Idemo polako, ali sigurno do centra. Bravo. Odlično. Možemo malo preći u položaj dandasane, čisto da osjetimo ovu divnu lakoću koju smo napravili. Super, udah i dugi izdah, bravo. I pređemo sada u položaj turskog seda, karničnog seda, šta god, služimo se jastučetom, smestimo se. Hajde zajedno sada da uradimo vežbu disanja, koja će nam dodatno revitalizovati naše ženske organe. I tu ću ponovo da uzmem ovaj papir, dakle ovu sliku. Kako dišemo? Najprije se umirimo u sedećem položaju. Zatvorimo oči na par trenutaka. Jedan dlan smestimo na stomak. Izdahnemo. Uvučemo stomak unutra. Udah, širimo stomak. I već sad primetimo koliko ima prostora u stomaku, koliko ima lakoće u preponama, u karličnom dnu. Idemo udah, stomak se širi, izdah, stomak unutra. I udah, stomak se širi, izdah, stomak unutra. Odlično. Otvorimo oči i prelazimo na ovu vežbu disanja. Dakle, uzmemo 4 prsta, smestimo ovako ispod pupka. Izdahnemo, uvučemo stomak unutra, ali i spuštamo prste skroz dole do kosti. Zamišljamo kako izdišemo kroz ovaj vaginalni kanal. Dakle, izdišemo i možemo blago i pokrenuti karličnu regiju i onda udah. Povlačimo prste ka gore, stomak se puni kao balon, prsti idu do pupka. Zamišljamo dakle pri udahu kako udišemo kroz ovaj vaginalni kanal ka gore. Ok, ajmo zajedno, polako, nećemo žuriti. Smesti slobodno prste ispod pupka. Izdah, potpuno uvuci stomak i vuci prste do dole. Probaj da zatvoriš oči i da zamisliš kako si izdahnula kroz vaginalni kanal. Udah, prsti gore do pupka, punimo stomak. Udahnula si kroz vaginalni kanal. Izdah, ka dole i udah, ka gore. Izdah, ka dole, blago saviješ kičmeni stup, karlični deo. Udah, gore. Dakle, probaj da zamisliš izdah, uvučeš stomak, izdahneš skroz kroz vaginalni kanal. Udah kroz vaginalni kanal, puniš stomak kao balon. Izdah i udah. Izdah i udah. I još jedan izdah i udah. I idemo još jedan izdah, izdah, vaginalni kanal i udah kroz vaginalni kanal. Izdah kroz vaginalni kanal i udah ka gore. Odlično. Polako, nemoj otvarati oči, ostani ovako par trenutaka. Samo diši, opusti se, probaj da primetiš kakav je osjećaj u karličnom dnu, u predelu prepona. Probaj sada bez prstiju da probaš da dišeš, tako da je izdah kroz vaginalni kanal, zamisli to, taj izdah i udah
također kroz vaginalni kanal. I dok izdišeš možeš zamisliti malo tamniju svetlost. To će biti sve one napetosti, neprijatnosti sadržane u ženskim organima. I onda izdah, otpusti i udah, sveža energija, malo neka lepša svetlost. I onda izdah, udah, izdah i udah. Odlično, zaustavi se. Protegni se još jednom, osjeti celo telo, otvori oči. Možeš malo da izjednačiš, protegneš se u desno, centar, u lijevo, super. I onda se polako vratiš u prvovidan položaj. Sklopiš ruke ispred srca. Zahvališ se telu i umu na današnjoj sjajnoj praksi. Ako ti treba, možeš leći u položaj šavasane, zatvoriti oči, disati još nekoliko trenutaka potpuno svesno, otpustiti napetosti i nastaviti večer ili dan u ovom laganom ritmu. Nadam se da vam je čas bio koristan i možete da ga izvodite kad god poželite. Ujutro, u podne, u veče. Dakle, kad god, važno je da stomak nije previše pun i da uvijek osjetite više lakoće. Dakle, da se energija pročistila, balansirala i ono što je meni lično važno da vam naglasim, to da će se i vaša seksualnost s vremenom povećavati. Dakle, što smo mi u ženskim organima opuštenije, to ćemo i povećati svoju seksualnost. Što smo mi tu zgrčene, nervozne, prepune tih emocija koje sam vam pomenula na početku, prepune nezadovoljstva, imat ćemo poteškoće sa ovom tako bitnom stavkom za nas žene. Hvala na gledanju i vidimo se na sljedećem času. Namaste, ćao!